Ku munsi w'ejo ku isaha y'umugoroba ku itariki 11 z'ukwezi kwa gatandatu byari kwa gatatu w'icyumweru nibwo hagaragaye imodoka za Ritiko zikorera mu gihugu cy'u Rwanda zerekera mu mujyi wa Goma Sake. Benshi batangiye kwibaza bati se izi modoka zaba zigiye gukora iki? Nayo mpamvu natwe duhari kugira ngo tujye tubagezaho amakuru. Bakunzi ba Shema Chronique mukande subscribe kugira ngo tujye dukomeza kubana mu nkuru nk'izi ngizi mu gihe twabemereye ko tugomba kujya tubana amakuru menshi cyane abakomeza kugenda tugeraho. Tugiye kwinjira muri iyi nkuru neza tumenye ese izi Ritiko zajyaga he, zari zigiye gukora iki? Aha twazibonye. Reka mbahe ikaze irambuye cyane kuri uyu murongo mugari wa Shema Chronique, mukomeze ukanda subscribe ndetse ku utarayikanda ikande kugira ngo tujye dukomeza kubana. Nibyo izi modoka zari zigiye mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo, by'umwihariko nk'uko byagiye bigaragara, zatumye benshi bibaza byinshi cyane ko hari n'ababifashe bakabihuza n'ibyari byatangajwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zahaye u Rwanda iminsi 3 yo gukura abasirikare barwo ku butaka bw'igihugu cya Kongo. Abantu benshi baribaje bati se izi modoka zaba ari byo zigiyemo? Ntahura iyi nkuru cyangwa se ndimo ndatara amakuru yose, nabashije kumenya ko ahubwo ku munsi w'ejo tariki 11 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka 2025 namenye ko hari abarwanyi ba M23 batangiye kuva mu bigo bya gisirikare mu mujyi wa Bukavu, ndetse kandi bivugwa ko ngo n'ibikoresho byabo babizinze. Namakuru yangezeho, ariko kandi ndavuga nti ndaza kuyarambura mu buryo burambuye cyane menya ukuri kose kw'ibiri inyuma y'ibyo byose. Gusa naje kubaza nti ese izi modoka za Ritiko koko zaba ari zaje mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo gucyura abasirikare b'u Rwanda nk'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishinja u Rwanda kugira abasirikare mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo, ndetse kandi zikaba zanabasabye kuba bahava mu minsi 3? Oya, ibyo byose naje kubihererwa igisubizo, gusa namenye ko izi modoka ngo zari zigiye gucyura abasirikare ba SADC bari mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo, ndetse kandi nza kubikonfirma neza ubwo nabonaga itangazo ry'igisirikare cya Afrika y'Epfo SANDF. Kugira ngo tugendane neza kuri screen yanyu, ngira ngo namwe murimo kugenda muribona n'amakuru yatugezeho, turavuga tuti tuyabazanire nk'uko twabemereye ko tugomba kujya tubabwira amakuru menshi. Bakunzi ba Shema Chronique, bahaye ikaze rero kuri izi page zikomeye cyane, ndetse nsaba buri wese ukanda subscribe. Bivugwa ko ngo izi modoka za Ritiko zagiye mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo gendaga rero umuhanda Goma Sake, bakongo zari zigiye kureba ingabo z'igihugu cya Afrika y'Epfo SANDF. Mu gihe nacyo cyatangaje ko hagomba kubaho itahuka ry'itsinda rya mbere ry'abasirikare bo muri Afrika y'Epfo ngo bazoherezwa bavuye mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, mu rwego rero rwo kuba bari baraje mu butumwa bw'umuryango w'iterambere rya Afrika y'Amajyepfo muri RDC SAMIDRC. Kwa gatanu tariki 13 Kamena 2025 nibwo abasirikare bazagera mu kigo cy'ingabo za gisirikare ndetse zirwanira mu kirere cya Afrika y'Epfo bita Sprit, aho kandi vuga ko kandi ngo izo ngabo zizahura na Minisitiri w'ingabo w'abasirikare bahoze mu gisirikare, mu gihe kandi vuga ko zizoherezwa rwose nkuko bivugwa ko kandi zingabo za SADC zizaba zigiye rero ndetse mu buryo ngo bugaragara. Itangazo South Africa yashyize hanze yagize iti first group of SANDF troopers return from SAMIDRC deployment Friday. Nkuko nagiye mbabwira bagize bati the South African National Defense Force SANDF announced the return of the first group of South Africa troopers who were deployed to the Eastern Democratic Republic of Congo cyangwa se DRC as a part of the South Africa Deployment Community Mission in the RDC. Ibi rero ni byagiye bitangazwa, ndetse n'itangazo ryagiye rivuga ko rwose aba basirikare ba SADC bazataha tariki 13 ubwo ni ku munsi w'ejo z'ukwezi kwa gatandatu nibwo bazagaruka ku isaha ya saa 6. Bivugwa ko aribwo bazabagezeyo, mu gihe kandi ibi byose bivugwa ko ngo bazakirwa ndetse na Minisitiri w'ingabo w'iki gihugu cya South Africa. Amakuru avuga ko rero izi Ritiko zagaragaye z'u Rwanda mu mujyi wa Goma Sake ngo zari zigiye kuzana abasirikare ba SADC bari mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo. Icyo ni icyiciro cya mbere. Benshi twibazaga ibibazo byatumye iyi kompani ya Ritiko ikorera mu Rwanda yerekeza mu mujyi wa Goma ndetse Sake. Twibazaga tuti se niki cyabaye?
ese ibyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika yavuze byaba ari ukuri? Ese u Rwanda rwaba rugiye kuzana abasirikare barwo bashinjwa kuba bari ku butaka bw'igihugu cya Kongo? Gusa amakuru avuga ko izi ritiko zisaga 70 zari zigiye kuzana abasirikare bari mu butumwa bwa Samidi RC nkuko amakuru abitangaza. Ni byinshi cyane bikomeza kugenda bivugwa mu bice bitandukanye, ariko kandi ku rundi ruhande ndagira ngo ngaruke babwira yuko bivugwa ko ku munsi w'ejo ngo hari abasirikare ba M23 bagaragaye bazinga utwabo mu mujyi wa Bukavu bava mu kigo cya gisirikare bari barimo. Gusa abaduhaye amakuru ntibigize batubwiraho aba basirikare baba barerekeye. Namakuru yamaze gucicikana ndetse ni byinshi babikomeza kugenda bivugwa, gusa birerekana ko neza ngo abo basirikare bavuye mu kigo cyabo cya gisirikare aha mu mujyi wa Bukavu nkuko bikomeza kugenda bidutangarizwa. Ni nayo mpamvu natwe rero tuba turimo turagenda tubakurikirana amakuru yose tubabwira uko ibintu byifashe. Bakunzi bashima Chronique dukomeje kubakurikirana amakuru, ariko kandi ku rundi ruhande umutwe w'inyeshyamba za M23 urashinjwa ibikorwa by'ubugizi bwa nabi, urashinjwa guhemuka bikomeye cyane, kuko uyu mutwe ushinjwa kugira nabi abaturage burasirazuba bw'igihugu cya Kongo. Ku munsi w'ejo byagaragaye ko icyitwa rero umutwe w'inyeshyamba za M23 byagiye bigaragara ko ngo rwose uyu mutwe wagiye uhohotera abaturage. Abandi bati bira nibyo mubona, ibyakozwe nabo ni byinshi cyane, ati kuko abaturage aha nta ugihumeka ndetse nta ugihindukira kuko aba barwanyi batumereye nabi. Bigaragara ko izi nyeshyamba za M23 zirimo guteza ibibazo bikomeye cyane, by'umwihariko mu gukomeza kubangamira uburenganzira bw'umuturage aha mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo. Abandi bati ese uburenganzira baje gushakira abaturage birirwa bavuga no kubivugana? Ibyo byose ni bikomeza kugenda bigaragara, nyamara kandi societe civile zitavuga rumwe na leta cyangwa se zitavuga rumwe n'ubutegetsi zirahamagarira guverinoma ya Kinshasa gutabara abaturage kuko ngo ubuzima bwabo bukomeje kujya mu kaga. Sibyo gusa kandi baravuga ko byanze bikunze ari cyo guverinoma igomba gukora, kubera ko bigaragara ko abarwanyi ba M23 bamaze abaturage, ndetse kandi barahamagarira imiryango mpuzamahanga irimo Human Rights Watch, hakazamo n'imiryango ya za Amnesty International, bati mutabare kuko abaturage bakomeje kwicwa urubozo ahangaha mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo. Si Bukavu gusa kuko ngo n'indi mijyi igitandukanye aho aba barwanyi baherereye. Rwose ngo ibyo biraba, twagiye tubona amashusho menshi atandukanye mu minsi yatambutse muri teritwari ya Rucyuru aho bakeka ko haba hari Wazalendu. Bivuga ko M23 abaturage baho ngo batajya babona amahoro kubera ko ngo ibivugana ari benshi. Ku munsi w'ejo byabaye nko gukonfirma isi yose ubwo hari abaturage bazaga kuba baraswa n'abasirikare ba M23, yamanitse amaboko rwose, buri wese yarabibonye. Ibyo ni bimwe mu bintu bikomeza kugenda rero